Sasa bikoje bale ba français benye bako Kenya, ile base militaire ya ba Faransa yenye iko Kenya, bale ba français balikamatiwa kule Rubaya, bale na bengine ati bari abafaransa bari muri bafite inkambi ya gisirikare muri Kenya bamaze gufatirwa muri Rubaya uyu munsi w'ejo. Bigaragara yuko iri ya base militaire cyangwa se kira kigo cya gisirikare kiri muri Kenya ntago gihari kubera yuko cyaje gufasha Kenya cyangwa ari ikindi gishaka, ahubwo ingabo izirangabo ziraca mu Rwanda hanyuma zikinjira muri Republika Demokarasi ya Kongo n'ibimenyimenyi bamaze gufatwa bafatiwe muri Rubaya. Balikufa balitoka kule Kenya. So Kenya iko inatosha ba Francais sasa kule inabasukuma banaingia mpaka Rwanda. Rwanda banavuka mpaka huku kwetu Mkongo, banakuya kusaidia Banyarwanda ba M23 kumanipule zile madrone pour que ati Kenya irira rekura bare ba Faransa bakaza magaca mu Rwanda, bamara guca mu Rwanda noneho bakinjira muri Kongo, ku butaka bwa Kongo, bakaza gufasha M23 gukoresha indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone. Endelee kusekirize ile Rubaya na sehemu zingine zote za Nord Kivu na Sud Kivu, no kubafasha kugira ngo bashire banwe bafate neza na neza security ya Rubaya muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, bikozwe n'abafaransa. Unanguka hapa kuambia bakongomani bote kwenye muko mwinchi ya Kongo, muyueke Kenya inatuletea tena adui mwenye kabisa, kumutoa itakuwa ni nguvu. Ati ndabwira abanyekongo mwese n'abanyekongo mu gihugu cya Kongo ko Kenya ituzaniye abanzi, noneho kubakura hano bizatugora kubera ko ari abantu bakomeye. Mfaransa anashusha basoda Kenya, anatia base militaire Kenya, sio kwa usalama wa Kenya, ni kwa kuja kuyumbisha usalama wetu wa Kongo. Ati Ubufaransa bwamanuye bale basoda benye Mfaransa ali ati Ubufaransa bwamanuye abasirikare babwo atari uko baje kurinda umutekano wa Kenya, ahubwo ari kugira ngo babone inzira yo kuza guhungabanya umutekano wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Weka Kenya njo bananza toka Kenya banakuya kusaidia M23 Rubaya. Atubu bamaze gutangira kuva muri Kenya, bariho baraca mu Rwanda bakaza muri Kongo, bariho barafasha M23 muri Rubaya. Hiyo njo information nataka kuba confirmer. Na kama nabambia hiyo information sio kusema ke tulitantone wala tuko tuna eti ni bitu bya kutantone, no. Ati nimba turiho turababwira ayo makuru ntagara makuru yo gushakisha cyangwa gukeka, ahubwo na makuru yizewe dufitiye n'ibimenyetso. Hiyo ni information yenye iko real, iko sir, manake iko juste. Ati iyi makuru aya na makuru yemewe kandi afitiwe ibimenyetso atari ayo gushakisha cyangwa kubaririza ahandi hanare hose. Français muliona Rubaya balitoka Kenya Nairobi kwa ile base militaire yenye Ufaransa iliweka Kenya, njo kwenye bale bazungu balitoka, bale basoda ba Français njo kwenye balitoka. Sasa bakongomani none rero bakongomani tutaendelea je kufanya relation na ba Français, na même ba Français bakubanaendelea tena kufanya njama ya kutua, bariho barohereza abaza tufanye nguvu, tushimame, tufanye maandamano, tufukuze ba Faransa. Turashaka uburyo twirukana ba Faransa. Burkina Faso, Mali, Niger na zingine nchi bali bafukuza na bikawezekana. So il faut nasie tushimame, tufukuze ba Français duhaguruka tugahagarara na France, yani na langue yabo tuisispandre mu nchi, n'ibintu byabo n'ururimi rwabo tubihagarika. Sio mtu wa kushinda tuko tunafanya maburafiki naye na meme hataki tupate amani n'umuntu udashaka kama ifite na kawia kwa leo Kagame kujisikia ke no angali na ni Mfaransa. Mfaransa namwambia Kagame usibabaike, mie niko hapa nitakusupport chini kwa chini, tutanetralize basoda gouvernement ya Kongo na bazalendo. So anaanza tosha basoda Kenya
banaza panda magari na mavio banatema mpaka Rwanda na bakamata na basukuma mpaka Nord Kivu. Njo kisa kya Kenya kushusha le base militaire ya ba Français mu Kenya. Kenya yashize iri ya kama mulikuwa muyayua hii njo information sasa na bapatia. Base militaire ya ba Français nyeko Kenya ilikuwa Kenya ni jo kudestabilize Congo. Hakuna chingi. So ba Kongomani mfungule macho. Tuko tunabambia kila mara. Muko munaona vyote ba opoza bakishanza ongea munaanza kujiunga na ba opoza kutaka kudestabilize nchi yenu. Hamuko munayua kwenye politiki iko inaenda. So si batu kama vile ba top dog tukishabaletea information. Haiko ya kukua eti tuko tunatantone wala tuko tunataka tu kuonesha ki Ufaransa ni mtu mubaya no, wala Rwanda ni mtu mubaya no. Rwanda ni mtu mubaya na Mufaransa ni mtu mubaya. Na baba opoza benye bangali bana support tena banye Rwanda. Il faut si ba Kongomani tuepukane nabo. Kama tuyafanya nguvu kuepukana na baba opoza, hakuna jinsi Kongo yetu itaendelea. Hizi franga zenye zilimwangika mu ba opoza kusema ke constitution sibadilishiwe kwa sababu banayua ke constitution kishabadilishiwa bitu yabo bya mingi bitaenda na mai. Zile mavantage zabo zote zitavunjika zitaishi. So na ndio maana balipiga mihela chini bakaambia ba opoza ke il faut bafanye nguvu. Sawa, baitie babiana mu barabara bashimame constitution sibadilishiwe. Munaona juu ya nini vita iendelee, vita isishake na bapoza bakakubali. Mtu kama vile Martin Fayulu alideklara kake njo aliwinaka election Kazemberere Kanambe akamudevie mbwete akapatia Felix Tshisekedi. Aye tena Martin Fayulu mtu mwenye aliona Kabila alimufanyaka vitu vya vile me angala nenda junga tena na Kabila porque basapoti Kabila ni Banyarwanda tena bakuye bandele kutongoza. Ndio maana nilibambiaka Mukongo hatuna opoza. Bale wapoza bote benye mnaona Mukongo bote bako suteni na Banyarwanda. Munifate muzuri. Ba opoza bote benye mnaona mbako mule Mukongo bako suteni na Banyarwanda. Ni mabranche zenye Kagame alikuwa kalishaka weka tokea zamani. Kama banakosea hapa banayua batapatia hapa. Munaona parti politique moja iko na branche kama vile 10. Na zile mabranche zote njoo hapa opoza mko mnaona banashimama ke constitution sibadilishiwe juu banayua ke bakishebadilisha mambo yabo yote itaenda na mai. Sawa, mavantage zabo zote zitaisha. Na ile vita kule inaisha. Juu ya nini? Tutakuwa deja tulisha kuwa na constitution yetu ya mupya. Bile vyote balikuwa kama natia mwele constitution ya zamani. Bitapita binakufa binaenda na mai. Habita sabilika tena. Tunaanza tena buka. Munaona? Na ndio maana habataki tuibadilishe. Banyarwanda habataki. Me tunabambia ba Kongomani mushimame constitution tuibadilishe. Tutukisha ibadilishe. Bile vyote benye bilikuwa ile mamikataba yote balifanya yote takufa. Haitatumika tena. Hiyo ndio information abaletea ba français bandugu yetu. Kongo mukongomani yote asikie message na muipartager. Ba français balishusha base yabo ya kijeshi Kenya Nairobi. Ile base ilishuka Kenya sio ya kuleta amani Kenya, ilishuka juu ya kukuya kudestabilize Kongo. Bananza toka Kenya, bananza panda ndege banaingia Rwanda banaingia mpaka Nord Kivu kukuya kusaidia M23 kuutilize madrone. Hiyo ndio information abapatia. Kesho msikie sema kia tuko tunabainforme. Benye tunabaomba toba ba Kongomani mufungule macho. Mufungule macho ba Kongomani. Bandugu yangu tuko na matatizo gani? Tuko na matatizo gani? Pourquoi tuko tunataka kuwafungula macho? Hamuko mnapenda kutusikia. Wakati tuko tunashimama kumedia tunaongea hivi. Tunafanya purke mweye mko mnaelewa nini kwa napitikana muichi. Me probleme yenye tuko nayo sawa Kongomani. Sa munasikia mtu anabapatia information munasema achana na huyo, achana na bale ni watu wa Chilombo, achana na abo ni bakasaye. Mie siko mkasaye. Sawa,
Mie niko mtoto wa Sud Kivu, nilizaliwa Sud Kivu, nilikomalia Sud Kivu, nilisomea Sud Kivu, nikaingia jeshi Sud Kivu, na nilifanya jeshi kimaimai Sud Kivu, na nikaingia mubrassage. Yani niliingia kimaimai, nikatoka nikaingia kijeshi na nikatoka, na ndio maana tuko tunabainforme hizi mainfo kubapatia hizi masources zetu. So kazi tuko tunafanya ni kubafanya moyo wa Kongomani, sisi sote tuwe kimoya, tuteteye Kongo yetu. Bila kuwa kimoya, huyu adui hatutamweza. Njo place ya Kagame alifanya Naruto, place yabo yenye balifanya, banaenda kuleta base militaire, banafanya negociation na Macron pour que bashushe base militaire Kenya. Pour ile base militaire batakuwa banatoka pale banakuya kuentraîner ba M23 madrone na vingine, na njo ba munanza ona sasa Rubaya bale balikufa basita balikufia mwele bombardement, na ba wengine muliona, na njo bale tena balingia wengine. So tunawasisa na bakongomani ngali wakati partager message, na kama itawezekana tufanye maandamano kufukuza ba Francais mchi na kupiga marufuku lugha ya Kifaransa, kwa sababu nyuma ya Mfaransa hakuna nchi nyingine yenye lisha kwa tena nyuma ya Kagame. Mfaransa ndio anamwambia Kagame usijali, tulia pale, il faut yani kikamiliki. Na shusha base militaire yangu Kenya tutakuwa tunabatosha, wanaingia Rwanda tunabaingiza mpaka, tunaingiza mpaka Nord Kivu na Sud Kivu. Hiyo ndio information tunabapatia bandugu zangu, musilale, tujiunge pamoja, tuteteye Kongo yetu. Bakatange balushwa tunabaambia please bandugu yetu, jumwaye njo mko mnavutaka, mwanjo mko mnataka kuelewa jinsi nchi iko inaenda. Kama tuko tunabaambia hivi balushwa na bakatange, hii information tuko tunabapatia, tuko tunaona kwenye nchi iko inaelekea. Tujiunge kimoya, tuteteye nchi yetu. Tuachane kwanza na mambo ya madaraka. Felix Azabwe na Boyete, siye kenye tuko tunapiganisha kwa leo, tujiunge pamoja, tuteteye Kongo yetu. Tuachane na mambo ya bapolitisien. Bakongomani kwanza tujiunge, tuteteye Kongo yetu. Kama hatujiunge pamoja, niko na bambia Banyarwanda batatuongoza na mpaka mtajisikia. Na mkishaona tu Chilombo na ishuwe na hii mission, mkishaona Mnyarwanda anarudia Mkongo anakamata tena nchi kama vile walikuwa wanakamata mbele, mkishaona tu Mnyarwanda anakamata tena nchi mu mikono, niko na kuambia Bakongomani mutajionea. So tunabambia sana, tunabajulisha muyuweke base militaire yenye lishuka Kenya, haikukuya Kenya juu kuleta amani Kenya, ilishuka pale Kenya juu ya kukua bakuwa banakuwa banajideplace haraka sana, banaingia Rwanda banaingia Mkongo kwa pia kusaidia ba M23, na njo bale muliona bamwe banaanza kufia Murubaya na wengine bako banaingia tena kukia kubasaidia. Merci sana, ni top tena mtoto IDPS oye, IDPS viva, IDPS na likolo, partager message kila mkongomani ayue nini kwa naendelea mwinchi. Nshuti bakunzi ba Isano Radio TV, ngira ngo uyu no mukongomani nkuko nabibabwiye tugitangira, ndagira ngo mbanze shimire mwese mwamaze kwagera uko mungana kose. Nabibabwiye nti mukanya ndaza kubaha nyakwigendera Rukokoma subiremwo aya magambo yavuze ibi bintu imbere yuko yitaba Imana. Ndibuka yuko iki kiganiro yagikoranye na mugenzi wacu twakoranaga kuri Radio Urumuri, ndetse cyari kiganira abantu batumvaga neza, ariko maze gusubiza amaso inyuma nibutse yuko nyakubahwa uwo twitaga Rukokoma we yari yarabivuze imbere yuko ibi byose biba, avuga ati Ubufaransa nibwo bwashigikiye FPR kugira gukora no kunesha ingabo za Habyarimana cyangwa gufata kiriya gihugu ikoresheje umuheto. Reka ngushimire Jean Paul Butoyi udukurikiranye kuri uyu mugoroba, rwose ndagushimiye. Filimoni Mutoni nawe ndagushimiye, message zanyu turaza kuzisoma nyuma. Ngabo y'Isonga Jean Bosco nawe ndagushimiye. Ngabo y'Isonga arakomeza aduha ubutumwa, nabwo turaza kubusoma mu gihe cyabo, gusa nagira ngo mbamenyeshe ko ubu turahari. Nimero yacu murayizi
yandike kugira ngo uduhamagare utange igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo uko uri buze gushobozwa. Mu kanya ngiye kwakira Rokokoma nawe nubwo yitabye Imana ariko twumve ubuhanuzi nicyo yari yasize avuze. Abanyekongo bamaze kubivumbura neza mu ntambara yiriwe mu Rubaya niyiriwe kuva ku munsi wa gatanu barwana, yamaze kwicirwamo abazungu cyangwa abasirikare b'igihugu cy'Ubufaransa bagera ku 8, abandi bagera kuri 7 bafatwa mpiri bakaba bajyanwe i Kinshasa kubazwa. Wakwibaza ni iki gitumye Ubufaransa bwerekana uruhande ruhagazemo mu gihe kuva mu 1990 rwakomeje rubeshya u Rwanda rukabeshya n'abanyarwanda, bubeshya abanyarwanda n'u Rwanda rwerekana yuko ruri ku ruhande rw'abahohotewe, ku ruhande rwa leta yari iriho n'ibindi ngibyo. Twajyaga twibaza igituma umufasha w'umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana ahozwa mu nkiko ariko ntitumenye impamvu. Ariko ubu noneho byamaze kuvumburwa neza na neza, aho abakongomani bavuga bati twebwe ubu twamaze kwivumburira yuko Ubufaransa aricyo kibazo dufite, ari nabwo buri nyuma ya Kagame mu gufata cyangwa se mu kurwanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko rero babakongomani bamaze kubitubwira muri ubu butumwa bwabo bagira bati byamaze kugaragara neza yuko base militaire cyangwa ikigo cya gisirikare cyangwa abasirikare b'Ubufaransa baje muri Kenya. Wakwibaza tese Kenya iri mu ntambara imeze ite ku buryo Ubufaransa bwazanye ingabo zabo muri kiriya gihugu? Mwarabibonye mu minsi ishize aho abatavuga rumwe na leta ya Ruto bigaragambyaga bavuga bati no ibintu ntago bikwiye ko umukuru cyangwa se umuyobozi w'inyeshyamba za M23 afata indege akaza muri Kenya inyuma y'uko Ruto yakiriye Macron, President Macron w'Ubufaransa. Inyuma y'icyumweru kimwe gusa ahavuye Makenga cyangwa se umuyobozi w'ingabo z'inyeshyamba za M23 yuriye indege yakirwa na William Ruto ku kibuga cy'indege ndetse agirana umubonano nawe. Mwarabibonye abanyakenya barigaragambije, byabaye ibintu birebire bavuga bati ni gute inyeshyamba iza mu gihugu cyacu ikaza ikakirwa nk'umuntu utagira ibyaha kandi afite sanction, icyo ni kimwe, ndetse afite n'imitahe cyangwa icyo twakwita mandadare zimushaka ariko ukamurekura akagenda. Niki cyinshi inyuma y'ibi? Inyuma yaho gatoya ingabo z'Ubufaransa zahise zigira ikigo muri Kenya. Ese zirangabo wakwibaza ngo zaje gukora iki muri Kenya? Hari iyihe ntambara muri Kenya? Ngira ngo ntagiye kure mu nyemerere mbanze tubanze imbere yuko ngira icyo mvuga cyangwa icyo mvuga kuri ibi bintu, tubanze twumve ese Rukokoma ibi bintu yari yarabivuze hiki, ibi bintu yabiganiriye hiki. Muri ubu butumwa bwiwe ndibaza yuko turi buze gukuramo ikintu kinini, aho Ubufaransa bwagaragarira u Rwanda yuko ari igihugu cyiza cyane giteye imbere gishyigikiye ingabo za foka cyangwa se sinibuka neza uko zitwaga ingabo zo kwa Habyarimana, hanyuma zarangiza zigatsindwa zanafatiwe ambago zabujije kugura intwaro. Ubufaransa bukajya bukomeza rubabwira buti ntimurase kugira ngo mutice abaturage, dore ziriya nyenzi zinjiye mu baturage. Abasirikare b'Abafaransa ku Gikongoro inkambi n'impunzi zikicwa barebera bari aho ngaho. Ndababwiza ukuri yuko inkambi zo ku Gikongoro nyinshi zagiye zitsenga. Nk'inkambi ya Kamwambi yarashwe Abafaransa bari kuri Mwogo bahahagaze. Inkambi y'Imbogo yirukanywe inaraswa n'abantu bapfa Abafaransa bari ku Gikongoro kwitaba Isumba. Inkambi yo mu Cyanika Abafaransa bamenye ko igiye kuraswa barahava kuko bari kuri superefegiture ya Karaba. Ibi ngibi ndabibabwira ko byo ndabizi neza, ntago ari amakuru nabonye, sinayo natoraguye, na amakuru jewe ubwanjye niboneye n'amaso yanjye. Hari ibikorwa byinshi inkotanyi zinjiza imbunda ku Gikongoro ndetse n'ingabo za Habyarimana. Niba nimwibuka neza hari abantu buririye imodoka ari kwa Majyambere, amabisi abatwara muri Kongo, harimo ingabo zari zatsinzwe ndetse na bamwe mu banyepolitike
kandi uwazanaga izo basi niba nibuka neza niba yari Majyambere ngira ngo niko batubwiraga ariko noneho reka mbabwize ukuri mu by'ukuri bira byose byakorwaga abafaransa barebera ku Kibuye abantu bapfuye abafaransa bareba hari abantu benshi bagiye bicwa indege zabo zatwarwaga ku mugaragaro zikagenda zitwaye abasirikare babo zidashobora gutwara umuturage nta nubwo twabica ku ruhande abantu abatutsi b'imurambi bapfuye abafaransa bahahagaze bareba ntago bari ku ruhande rumwe ariko icyo bari barabwiwe kinagaragara nuko byanga bikunda bari bareretswe ko umuntu wese uri mu Rwanda ari umuntu mubi cyangwa mu masezerano bari bafitanye hakaba harimo amasezerano yuko inkotanyi zigomba gufata igihugu zarangiza bagakorana imirimo nk'ingiyi yo kujya kwiba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi biragaragara ndetse ibimenyetso birahari. Reka munyemerere jewe yenda ntago ndi umunyepolitike cyane ndi umunyamakuru ariko munyemerere mubanze munyumvire mwumve icyo uyu musaza yabivuzeho. Nyemerere gato yangira ngo amajwi ntago yarari harabashyikira neza. Murabwo nguko ibintu bimeze. Bazi neza ko Kagame yakoresheje mwaye zose zishoboka urubanza hasa noneho bamukoresha nkuko abanyamerika hari cyangwa abandi bamukoresha ngira ngo nibyo nibyo. William President Macron hano ubwo yigeze burya bifisha kuva mu myaka atangira yigeze kuvuga ko byaba byiza ko Ubufaransa nabwo bugira accès ngo kuri bassin du Congo. Ntabwo yavuze Congo, yavuze kuri bassin du Congo. Autrement dit, ni Congo en fait yahoze ari Congo mbirigi. Ubwo fleuve Congo bassin yayo murayiza hirwa na hirya igakira. Ibyo rwose yarabivuze. Kubona rero ko bakomeje umubano mubi na Kagame kandi badashoboye kumuvanaho ibyiza nuko bamuhakwa. Murabwo nguko ibintu bimeze. Bazi neza ko Kagame yakoresheje mwaye zose zishoboka agasa no kontrola Kongo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu n'umunani ajya muri ibyo byabakoze by'ubwicanyi. Nibwo bwa mbere bibaye mu mateka ya Afurika. Nibwo bwa mbere mwahoze muvuga ngo by'umupanafricaniste umupanafricaniste sakora bene biriya niwe wenyine washoboye gutsinda igihugu gifite metro kare ngira ngo miliyoni 2.8 aragifata ashyiraho umuperezida ashaka avanya mu ngabo ze n'umuperezida ari mu ngabo za Museveni. Bombi n'abantu bari mu ngabo za Museveni bahakana Kabarebe na Perezida Kagame ntabwo baje bashaka gucyura impunzi bari abantu baje ari abasirikare baje ari abagande urumva babyarwa wenda n'impunzi reka tukiro ntabwo baje gucyura impunzi bari abantu bamuhashye izo bambwira impunzi bari abantu bacyuye abaje bazikurikiye n'inka zabo basubiye u Rwanda abandi bagiye bafungwa kimwe babandi babarafinda n'abandi nkabo abandi barishwe n'abandi basirikare bamwe barishwe urumva. Kagame rero iyo aganira n'abafaransa cyangwa abafaransa baramuzi kumenya bazi ko ari umuntu qui s'impose ariyemeza kubirabura pe rwose kandi uko biragaragara. Abanyekongo bamubonye bose no guhinda imishyitsi. Sinuvuga umuntu nkuriya aterera Kongo igihe ashakiye akajyayo akiba akagera za Lubumbashi ibyerekeye za diamant ibyerekeye bya coltan. U Rwanda rusigaye rwexporta coltan 72%. No kuvuga 72% bya coltan iri ku isi ni bya Kagame. Wari uzi ko ubu ngubu bafite na vision yo kuyungurura zahabu no gushyira no gukora za leta urumva. Ibi byose biva muri Kongo. Fransa rero bafite intérêt yuko iye bari mu kubyinishwa nyamuririma mu bihugu bimwe bya Afrique de l'Ouest bazari igihugu kakira kitagira ubutegetsi kitagira n'abantu nta butegetsi nk'abantu intellectuel uretse bitwa Bambeko n'abandi bakomeza kuvuga bumva ari ikintu bagomba kuvoma kabisa bakazakirwanira n'Abashinwa ariko bakakigiraho uruhare. Nta kindi rero bashaka kuri Kagame
Kagame ashobora kugakorera igihe cyose atari yapfa kuko abandi babimwatse yarabibakoreye nawe ubwe ubu ngubu sano Kongo Kagame no sore plus uvuga Kongo itariho ubu Kongo iri yahoze ari yamubuto Kagame yaceceka kandi ngagira ngo nibutse ikinyi ntabwo abashaka gushyigikira Kagame bazi neza ko icyitwa Kivu Nord Sud igomba kuzafatwa igahabwa u Rwanda. Iyo projet rero nayo iriho barakomeza no gushyigikira umuntu bavuga bati ashobora kubakaza abanyeho bananirwa bakabaha hari ahantu kandi n'ubu hari ubukungu. Reka dukomeze kubyerekeye rero Abafaransa basize inshuro niba ari na strategy bakoresha kugira ngo barebe wenda ukuntu bamuhakwaho ibyabo bihite cyangwa se bakomeze bamwongoshye ngwagaza inguru bagiye kuyitera icyuma. Hari ahantu bibeshye nta sinzi ko bizashoboka kuko bizagira aho ngaho abandi babarwanya baba Abashinwa baba Abanyamerika yewe n'Abongereza. Tugarutse kuri iriya gahunda y'igihugu cy'u Rwanda inshuti bakunzi ba Isano Radio munyemerere muri aka kanya munyemerere nkore aka kantu gato cyane wicaye ukitegereza uburyo Ubufaransa cyangwa uburyo Macron yaje i Nairobi hirya y'ejo ibyo uyu musaza avuga ngira ngo nimba mubikurikiranye neza ibyo uyu musaza avuga neza na neza nibyo biriho biraba none aha ngaha. Wakwibaza nti kubera iki Ubufaransa bushobora kujya inyuma y'igihugu kitavuga Igifaransa ahubwo gikurura icyo gihugu? Mwarabibonye ko mushiki wabo ari ukomeza aba nimba ari perezida francophone niba n'ibiki bisa nk'aho ari gukurura u Rwanda, ariko Ubufaransa bukagenda bukagambanira igihugu nka Kongo, nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nacyo gihugu cyavugaga Igifaransa mu buryo bweruye, mu buryo bwemewe n'amategeko, mu buryo buzima. Ukibaza niki gituma Ubufaransa buriho burakora ibintu nk'ibi? Nk'uko abanyekongo bamaze kwivuga bagira bati igihe kirageze yuko twiyambura Abafaransa, igihe kirageze ko biyambura Abafaransa. Nimba bamaze kubasanga muri uyu mujyo, bakabasanga muri ibi bintu, bakabona ko Ubufaransa buriho burabagambanira, kandi tubisubiremo tunabivuge, murabizi ko Ubufaransa bwagambaniye u Rwanda mbere ya 90. Muri 90 Perezida Habyarimana yarazi ngo Abafaransa bamuri inyuma, ndetse n'inkotanyi zajyaga zirwa zivuga ngo Abafaransa baje kurwana. Ariko witegereje ibyabaye mu Rwanda, ukitegereza uburyo kadogo zonyine zishobora kwinjira ku Gikongoro, Umufaransa akirukanka, kandi mukambuka bakubwira ngo already twakommunicatinze, ntimugire ikibazo, ntacyo muri bubi. Ni ikintu cyabaga gitangaje, wakwicara ukibaza uteze koko mu by'ukuri aba Bafaransa baje gutabara Abanyarwanda. Abafaransa byarebereye jenoside mu Rwanda. Ibi yo nshingiye kuri ziriya baruwa, kuri biriya biganiro, kuri ariya makuru yose agenda atanga uyu munsi na bamwe mu bari ambasaderi, abandi bari abayobozi banuze b'ibigo bikomeye mu Rwanda, abandi bari ba minisita, abandi bari mu nkotanyi, bari abantu bakomeye. Ukagenda witegereza amakuru bariho baraduha uyu munsi, bikwereka neza na neza yuko koko Ubufaransa bwari bufite uruhare mu kugirira nabi Abanyarwanda mu kiriya gihe. Ni gute uyu munsi wa none Abafaransa bariho baratwara indege cyangwa drone za M23 mu kurwanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi mu gihe berekaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kari cyo gihugu cyabo? Ndagira ngo uyu mugoroba nago ndi butinde, kubera ko murabizi ko nibwo nari nyiva mu materaniro, ariko aya makuru maze kuyabona ntago nari kuyicarana
y'ibi bibazo biri muri Kongo, y'ibi bibazo biri muri Rubaya, aho abafaransa aribo biyiziye muri iyi ntambara, kuko M23 yo yari yamaze gutsindwa already. Ariko nshimira abakongomani bamaze kuvumbura umwanzi wabo ninde. Ni mu gihe ubufaransa bwakomezaga bwiyorobeka, uyu munsi wa none mu gihe abanyekongo bashyira hamwe ndetse abanyafrika. Nigeze kubona umwe mu baperezida yirukana abafaransa ku butaka bwe, aravuga ati no, ntibazagaruka. Witegereje kuva mu 1950 na ababirigi n'abafaransa, ibyo bakoreye bira bihugu, kuba u Rwanda rufite amoko y'ubuhutu n'ubutwa n'ubututsi, uburundi bukagira amoko y'ubuhutu n'ubutwa n'ubututsi, ntago ari bo babyitangiriye. Biriya ni ibintu byakozwe hagati